Puilawo ang Tibra hasteni bisdopa Tibra sarono aini klumung yafayo tini ang social media mapemoni unnotomo karono ha Lok Sabha election ba parliamentary election note kauthia chani sani ang phajami maike Tibra hastewo duita ason to purbo ason bai paschim ason ake purbo ason ha chini ST ni ekta reserve seat abo purbo ason notui ang kauthia chani sani mapemno maike purbo ason wo Tibra mothani candidate ba BJP ni chino Tibra mothani candidate unai chini Maharani Kirti Singh Debbarma angke Masbadi Communist Party ni bachana angkebu chini Brom Gnang Rajendra Riang maingke purba sonwo tungnai chini Brudo Phani takhumku hano phayung mampa hugra jagra no ang aini khabe khe ang kabo jau purbo asonwo chini Maharani Kirti Singh Debbarma no nang butriye buno plaima khenai mawmin khe thangnai je 2 tarik wo chini Maharaj ni netritwa je kha ekot sainu kendriya sarkar इनके राज्य सरकार एवं त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा बाइकिया क्या या चुक्ति त्रिपाक्षिक एकॉर्ड बा त्रिपाक्षिक जे चुक्ति अब चुक्ति न जों फुलफिल खेनी इनके बा दाइदि इम्प्लीमेंट खेनी इनके जों चिनी महारानी जे कीर्ति सिंह देबबर्मा न जों प्राइमा खेनाय आबो ये पूर्व त्रिपुरा आसन तुंनाय चिनी ब्रुदो फानी takhumko hano phayung hugra jagra jotono ani khabang khakchangma ba ang kabojau nang Maharani no budriye nang play khejadi mamin khe nang joto siyo Tripura rajyo Marxbadi Communist Party rao 25 বছর শাসন খেয়া abo 25 বছর শাসন khemo 1993 mai 2018 jorao Marxbadi Communist Party rao Tripura rajyo শাসন keha nang joto siyo 1992 ni last digeo Marxbadi Communist Party ni neta totha jam mukhyamantri Manik Sarkar sabo chung jodi Tripura rajyo দ্বিতীয় বার phaike Tripura o chung 125 তম সংবিধান সংশোধন বিল পাস kiye edisino অধিক ক্ষমতারি নাই বসাবung angke pasapasi Tripura hastewo inner line permit roko chalu khenai sabung kintu ক্ষমতা phaimon porewo Marxbadi Communist Party rao kuno kisu po saya 125 তম je সংবিধান সংশোধন বিল brang abo বিধান সভা o kaupoti saya angke inner line permit ni ko to hakchamen kau abo 25 বছর o chin Tripura sarono Marxbadi Communist Party rao mache kha manu ya kha bibhinno bhabe chini 19 দফা Tripura sarono prang bibhinno bhabe kosto kolunko kha aboni imsio takurong nang joto siwo chini thuithangnai chini Brom Gnang MP purbo Tripura asonni Brom Gnang Bajubon Riang bung abo jora bung aku ko bung MP unaha bung MP umo somuyo Mizoram ni phainai ba Mizoram o Mijubai Riang rao je dangaung ye Tripura khai phainai chini brudo phani ba ye bungkau thiabo samokroi Tripura was thaibabe abo chini Mizoram ni phainai bru no thaibabe te man kau bungkau thiabo saya bungatbo samai khamu bungpurbo Tripura ni ba purbo Tripura ason ni bung MP chini Brom Gnang thuithangnai Bajubon Riang bung parliamentary ba luk parliament thangye abo chini bru no Tripura rajyo thaibabe te man bai bungkau thia thini samai khamu kintu bung saya bung pami sayar po biningku no febikol bai tha deu takuro nang joto siyo ebung bin pare phebeha Brom Gnang Jitendra Choudhury 40 kendro sabrumni বর্তমানি বিধায়ক বুংফ অনেক দিন
MP unaha kintu bungho chingbrur rok permanent solution ba Tripura was thaibabe toman ba ye bungkau the thai bo saya bungkon chuk ke tungu mai bungse chung sia angke tau thea khub nangku mokau abungha tau purbo Tripura asono ba sanai brom gnang je Rajendra Riang Marxbadi Communist Party ni bung apu somoyo bung MLA Kanchanpur constituency ni MLA ebong Mizoram ro by Mizoram by Riang ro je class uye je khai phemo abo Kanchanpur constituency no tongo kintu brom gnang MLA sam MLA Marxbadi Communist Party somuni je MLA chini brom gnang Rajendra Riang bini constituency wo bung MLA ung tung phose bung abo buru no Tripura raijo te man ba ye bung Bidhan Sabha wo kau thiago samokroi abon ba ye Marxbadi Communist Party no chongkha the makroi ebong Marxbadi Communist Party ni kuno bhobishot phono kroi takurao abon ba ye Marxbadi Communist Party no chongkha the ni kroi tethe nang kumo ko kha abase abo jechini bro displaced people ba Mizoram ni khai phaye ro Tripura wo soranathi ni jibon japon khema tungne ro brahno ekmatro solution riha bo Tripura ha wo man bo ye chini Maharaja Pradut Manik ko enke sam CM Bromgrang Biplop Kumar Dev enke ken Swarashtra Mantri Tabuk tei rang kebang sebayoi fatar hasteo thangai paramedical porina nanglak Rajakhor Agartala o notongo paramedical training ni shep GT Institute oro expert teacher rock by diploma tei degree course khalai rejago tabuk diploma course tei degree course ni admission ni samung ngai tongo tei kaisa koktoma kahamung kha tabuk arts tei commerce ni sorongnai jik songbo o course khalai mannai diploma course ti bagai class 10 tei degree course ni bagai class 12 pass khalaijak ena nangnai abono karibo GT Institute o tongo medical laboratory technology operation theater technology radiology and imaging technology dialysis technology course akorok okay tei tamni leri tong tinino register khlaidi chini ni kumangkha VIP Road Gurkha Basti Agartala chini kokduk number angkha 8974558881